Pak apel mon roce rok norok atu apa rok buku atau betul lubang apa rok naraskin rok apa ya mana ya tak tahu lah ya rok ya apel kan jana setan gimana tapi berjaring ini apel lambuka mah benih apel na bukar benih apel si khianat apel si roceh pemimpin si roceh cuma katakan itu cebu dari kaji Nabi al-imam ni kan benih kun cuma pemimpin pemerintahan saos pemimpin organisasi engki ya pemimpin masjid engki ya masjid sementara pemimpin masjid ni kan terutama memimpin orang sholat engki imam bisa jadi kanjan setan. Bapak bodoh imam jadi kanjan setan. Mun tak jelas ngimamin. Kadang-kadang sebagian sila sepo imam itu torot pakun yang kui ambo imam sepo. Cukun kira kala tuan melolok. Mau coba ti haladang kelentong kan murusna. Dal tadi dal ro tadi sin. Terkelat cerewon lah. Ambo kente sedang ngode sele malam sedang ngode sebentar ilmu sele pada menduk sebentar sekolah wah si waktu gua sele cek baca Quran alhamdulillah lah kamu ngelem tak temu huruf apa ambur dinonaktifkan yang kadang badai imam kadang ngode gelung aku ngoden tibi mah tak mikir ke makmum mesti datang sejak sahabat banyak ya mau rib apa aja ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin mau yasin bosan makmum ku nyebut yasin makmum lai lancang acara arahnya mana imam ngodeng aku ngodet nah, tak mikirin makmum tak mikirin saya pimpin ini termasuk pokoknya lamun pada pemimpin tak mikirin muncan tolesan ning tongkatan Nabi Musa sampai noning ka tolesan ning tongkatan Nabi Musa ni andi tongkat ulun jambian tongkat kamelah tongkatan Nabi Musa ni baru tolesan Pak Geris tolesan Pak Geris keris tas ni sesuai kalau benda bunika kullu sultanin ni benih Nabi Musa kan nulis mak cet Nabi Musa oleh tongkat dari Allah pun dah kata oleh sesani kullu sultanin la ya'dilu fi sultanatihi huwa wa fir'aunu sawa setiap pemimpin mula tak adil ning dalam kepemimpinannya maka pemimpin dia dak piten pada ban Fir'aun bupati tak adil telepon tak adil apel tak adil ketua masjid tak adil sampean ngucap Fir'aun jangan bos ke ulang Fir'aun ni kan gula Fir'aun apa Allahumma shalli ala Muhammad ini kisah pertama tengah kaleban kancan setan walau dia tiana mun setan dan segala ibu buru ke masjid lah tak kira abang pun cukan jaya pun tabuna kajeng Nabi wa dzikrullahi isnun minasyayatin adzikir ke Allah bisa jadi benteng aku leban panjangan penyelamat aku leban panjangan dari setan orang yang sebanyak dzikir ke Allah selamat dari setan gampang mun kancan setan jadi dzikir ora dzikir ge Pak bila sebanyak datang kanjana setan senora dikir bila badar yang kematian tinggal badar yang kematian banyak kanjana setan senora dikir wa la illallah ben milobitkan ni la ilaha illallah aro kancan setan badar ada on badar dikiran caca ya ruah itu kini mau tahlilan yang kematian datang di mudik norong akan dah boleh dah jekun datang di kancan setan
kan mun bertahlilan beres-beres pokoknya mun bertahlilan bahan negeri caca-caca kancen setan kocak tak tuh mun setan dikirin mah ada mah melang akentoan mah akentoan hilang mah sebenarnya juga dia mengejar Nabi wa mujalasatul ulama hisnun minasyayatin long polong kompol ben ulama long polong kompol ben kiai cabisan ke ulama cabisan ke kiai selamat dari setan lain mengganjar setan lo malu lo aja bis ke kiai minta tanggalan tinggal lopot tak sesuai karena tanggalan anu tutin dibarin coba ojen buku gitu ki mak motor keguli sampean kan panjenengan seberi tanggal ku udah tera wah balang orang siapa sih binti jadi udah tak ngolok nempu lagi to ya Allah bocor minta tanggal bagus sampean mun tak minta tanggal bagus benikun sambian si kaucenan menikun bakon si kaucenan make sampean cepot tapur kilap lah kancan setan habis ke kiai nyon sombong doa ke kiai mulai ke roh mana ting tak hasil tak sukses ngale ke kiai lain roh kancan setan aja bisa ulama ini benintar minta tanggalan aja bisa ulama harus apa umana urusul orang saya kaparta aja kanjeng Nabi jadi apa budak kapi sida buah kiaru ada pun kanjeng Nabi sampean TV serang ngarap minta berokah ke kiai cepat nyari melarat kiai ke barokah pentak sambiat tuh ada ke nyono barokan gitu kiai ini kan tak lesu nyari barokah ngaratangi malam madikir malam abujang malam awirit malam datang sampean gunung lep saya dua ibu minta barokah mikir kan lu ini sampean apa nyaman pertama artinya silaturahim gitu sia jadi jangan pikir umur dia di mana nih kadang-kadang warak di musim bakari bagus cacar kulis silaturahim kerong abita tapang kiana dibudi apa awal tengah besi ku jangan naman pandang mereka mau bukain labang kana orang tak mau ingat dia bang Allahumma sholli ala nyanyi lo tak lesu sampean ki jadi ini antek nyetek wah ada yang cek tau dusi mau keluar wah di sawah jadi kau tak kira ngapa-ngapain gitu tadis ke pasar apa tak todus ini tempat fokus todus ntar ke pasar agak aja enggak mas kira sek motor di nak bungkaran pick up bro jangan ada pakai sek mata todus nah tinggal tepan beda kiai beda pengajian tadis mun iya cek reng-reng ketemu bendeng tambuk mun reng ditemon reng berau kan tentang apa tidak urusan mak paling ngetek ke dewa kulis keheran kadang ki mangkana long polong longku bahkan japon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngolatin selera na ulama panik bisa melancang umur kon ngolatin beniking karena ada apa-apa ada iroa ngolatin karena ilmu ada iya maksud udah apa-apa sekali tak apa Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rasulullah
Sen nomor 2 iblis siapa kancan ban iblis ajawab wal mutakabbiru orang sesombong pasti nih mbon jeneng iblis elaknat orang neng swarga sabit abid
Iblis ni mak uning kenyaman iblis sampean. Iblis nikah kita laknat ben pangeran, kita petoron ben pangeran dari swarga ke bumi, kita keluar serang pangeran dari swarga. Iblis ni kenyaman Azazir. Ijek nyaman Azazir makai asal mula anak-anak. Giwah nyaman siapa mau sampean Azazir. Nyaman iblis lah. Kalau tanah yang kita ada iblis lah. Azazir. Azazir ni setin Allah Taala sebelum menciptakan Nabi Adam. Azazir ni kemudian ada. Bahkan jangan setengah dari riwayat Azazir nikah ibadah pernah ibadah ke pangeran selama belum polo 5.000 tahun. Ibadah siapa dia? Ini Muhammad kau saya belum polo 5.000 man. Kan dapat ke belum polo 5 tahun bikul ban sampean alhamdulillah dan menteri paling na umur 100 lebih amin. Siapa selan 2 tangan anda roba. Umur 100 lebih umur. Allahumma salli ala Muhammad. Azazir ni mak ni sejenis malaikat, sejenis malaikat. Ibadah ada ke Gusti Allah yang mau nyaman nak makhluk Allah alam benda macam-macam. Itu sebelum ada manusia ni, sebelum ada manusia ni macam-macam makhluk Allah. Nah sampun manusia ciptakan ini kebah baru kun 2 macam makhluk ni nyata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia kun lembah macam-macam. Azazir ni katakan saja pernah ibadah tak pernah satu sekali ke Allah, tak pernah maksiat sekali ke Allah, tak pernah deraka sekali ke Allah selama belum polo 5.000 tahun. Tapi hasil ibadah sebelum polo 5.000 tahun tak aku nah, mata aku nah, karena gara-gara kesombongan daripada Azazir nikah laknat serang Gusti Allah ya capahinya main iblis iculukin iblis ya keluar dari swarga laknat serang Gusti Allah icawaki dari rahmat Allah kun gara-gara sombong boleh ban sampean sombong ribeunari mah masuk swarga dah marah wong bade ning swarga kenika sombong sekali ane keluar ban pangeran pakul ban sampean sombong ribeunari pakul ban sampean masuk ke swarga. Nabi Adam pada kian. Nabi Adam dosa sekalian ke pangeran di surga. Keluar dari surga bi Allah. Kul ban sampean satu saat atau kroto mah masuk ke surga. Mikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemuka hajjina Hajja Siti Karimah sareng almarhum Haji Madani. Terjukan hajjina Tretan Haji Muhammad Nurul Yakin sarang hari siapa bini nare ada aja tanpa istri masa iya bah si mangkok curiga mun kemin mukimin jirongkun curiga lamba belum ongkuri aja cana hilang nak ya kengten tak terjadi keng parah lamba gulu ki muki Mekah Arabi ini mah ari cana jelang nak ya jangan tunging kedem aja bareng tak terjadi umpon tak terjadi yang parah gua parah mah tak kelar ngebos roben orang ni kemak gulu mah terpencot seongguan apa bahasa Indonesia na terpencot terpencot ya ungkuri mah Masya Allah orang Bengkalan ungku ya Allah jangan pikir pangeran panjenengan makles belas kelu bidadari saya paring aki gula ku lepas orang kada mungkin pangeran dia baru lagi dari sakit roti ungku mah jelas endok pak keluarga yang sepolakan setuju ini Mekah yang bah kaca gula ni ke rambenan yang abining kok kita abining kan ada bana bini kada ban sing anyaran ni gua gula tore
ada gagal bang, patah hati gitu. Pocur lah mbak, ada istilah galau, tak galau aja. Istilah galau kan mungkin bang. Ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kancan iblis orang sombong. Batarul haq, batarul haqqi. Sombong ini kenapa? Orang tak ndak kah hak, tak menerima kah hak, tak ridha kah hak, tak menerima kehakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Pas nomor 3 iblis, mari kecangin iblis malam lah. Iblis deh meleret atau coba waktu malam. Orang nak terus mau oleh kapi bersih masat tu orang. Bersih di masat tanah. Marilah. Pesan badalah ada. Kita wajar ya. Aduh, gila ada di perancak ke compok maaftin lagi untuk kiai. Ngalah di noreng boleh. Maksudnya apa ya jual lakin di noreng roh. Jual lagi di noreng cek percaya anda tenggu lagi untuk kiai. Sana babal. Lebih mun 100 ngaragi. Nah terus pas tak kebojor gitu kiai. Pas tak bojor, pai gudang bar kena mudon gitu. Pai pekati pun apa kata, iya tak tahu, aku dia tak urusan pun gini, kamu paham tanya aku dia benar, muncan aku lagi papaan, gue nyaman, muncan tak apa juga, rokoknya gelu, duh ya Allah, mangkan tengah teh, kulai ngak kada bun reng sepo kule malam buat kemakmum nikah mak tong setongak dalam keluarga karai potran ke Ahmad Dahlan siatan ini bokoh siat tegang bokoh benatan ini bokoh reng sepo kule selain tak ada siatan ini bokoh tak ada siat tegang bokoh kemakmum nikah pedagang terbesar di Ganding lah ikan dingki tak ada pedagang raja bokoh kemakmum ini tegang bokoh gula kita di teretan gula hikana gula ke TV kita di teretan tegang bokoh keng pas teretan setuju cak ada budi engkau tegang buku sukses keng tak temu je pesan buku je demai okey dah mana je engkau tegang buku sukses engkau atane buku sukses nyiram tibi ni nyiram tibi sepuluh lembut nyiram tibi engkau atane buku sukses engkau tegang buku lebih sukses tapi pesan buku kau tak tahu je demai engkau tak laku apa engkau bisa ke Mekah selekor kali pun tahun tahu saya aku laku di sambian mentero ke Mekah pun tahun tahu saya laku mungkin Mekasan lah kaki itu Mekasan Allahumma salli ala Muhammad tantaran saja kepada Allah Subhanahu wa taala pasti nomor 4 bisa apa mengusun ban blis siapa kancan ban blis nomor 4 kancan gula Muhammad wattajirul khain bentekeng seroceh nari bapak kuan ya ya bener maaf bener sampean tegang pokok seroceh senawasa teng cejualan sekolakan roce karena kolakna setembengan roce karena tembengan semiteran roce karena meterna benih kunya tegang modal pokon saya maksud kayak itu siapa kancana iblis nggih panika tidak lain wattajirul khainu bentegang serocek pas nomor 5 iblis nomor 5 wal alimu ban orang alim alladzi saddaqal amira bi jawrihi nomor 5 tidak lain orang alim kiai atau ulama adar benderaki kecurangan pemimpin adar benderaki kecurangan pemimpin mendukung pemimpin si curang mendukung pemimpin si curang ini kecukan kiai kesebut termasuk detikan jangan setahu boleh si detik kiai kan jadi iblis nih kan tengah sampean tengah
sangga kaya bangak gula pas coba cek pas kunga kiung itu pandar pada kanjanin setan. Dan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh sahabat beli kanjana baan wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mal. Nomor 6 kaca kaula tidak lain orang soki saya tak bangki hasil kasoki necek didapat dari pun apa kan menyaring soki ban seromban rumah dari maksud soki ban seromban ya bohong tak penting makai senggol kiri senggol kanan senggol kiri mere boleh tak melebar mere orang mere kaca tak masalah sebenarnya soki tahu saya jual lo haram, tahu saya jual lo halal, tahu saya jual lo masubah, tahu tak penting, sebentar kalau bisa, sebentar hasil, harus juga kancan set. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh siapa belis kancan ban belis, kancan boleh dan gola wa mani zakah, ban orang saya tak zakatan. Orang tak zakat juga kancan setan, kancan iblis. Wal muhtakiru boleh ban orang senyimpenan napa ya penyimpen dagangan meleneng waktu nalarang beli kopi wak parlona dekiting orang posang bekal jual ka harga lebih larang ini kenyaman muhtakir ya ini kancan setan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa ni kejukan tantaran saja kepada Allah Subhanahu wa taala wa akilur riba ban orang sing akanan riba kan jadi ketos jadi tos mau tang seket ngelak salah tos aro kancan setan jadi orang sih mau tangan ngalah hasil kusa ngalah hasil kasak kancan setan nengki kan sampian gigi sing ngalah tangan aduh sing ala otangan si otang si makelen si nolesen jurtoris kapi si nyakseen syahidai orang si nyakseen riba paduan sing akan riba na'udzubillah tu na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti terakhir nomor 10 jadi iblis wal bakhilu ban orang keken kanjana setan orang dalam cepleng kanjana setan cepleng ada dalam nak di budi ni mula nyelat ke dalam ruang keken ketuh mundi gula muntul ke di luar ko sini kan tanpa lu ngara. Allahumma salli ala Muhammad. Nah lebat perpangkian bol jamal lemangken ning awal tahun pada ning bulan pertama Hijriah bulan pertama tahun Hijriah bulan Muharram ni kata orang SCE Muharram dah budi aki mungkin mulai tanggal 16 atau tanggal 17 percilan Muharram ke budi ni kaki sabor ki ke budi tore SCE kalaban kegiatan saya lebih-lebih dah ke sahibul hajah silakan beliau laki beda umrah Mekah Madinah tore Mekah Madinah ni kata orang sampung kalaban menghormatin bulan Muharram nikah karena apa tantara saja jelas cepon kelak kuleban sampean amangken nikah tahun 1440 tung Hijriah timun daa dan kuleban panjenengan ibu ulangin serang Allah kotu kuleban panjenengan paingak kasapa si atetia kiaba paingak kasapa si nyipta kiaba paingak kasapa si arjike aba Allah si setong. Nah angka 4 benempak ni kenapa Pak? Angka 4 benempak ni ke 4 tambah 4 berapa? Nah, tapi beluk ni kepercilan aku leban sampean. Dari iya tada konjon tada bungil dari jet palir terus tadi beluk baru konjon. Ah poter sibuk karena tibi kadang tak tahu apa sih sibuk. Leng muni yang kabeluk ni kah pada akhirah teti setong boleh apa tujuan dari alira aba audit ning dalam kaudian semacam apa ning dalam perjalanan beluk ni kah maka kuluban panjangan bakal berakhir bakal acabis oleh dak kasesetong Allah Subhanahu wa taala dileres mungkin 1440 setong ini kemuka sareng Allah Subhanahu wa taala kuluban panjangan lesona muka-muka apa saya sampai aki kuluban panjangan saja mantar apa tak ada tenggula lebih saya karena kini kah si cetak masai kuluban sambian ni kecet gara-gara
gara-gara lemah na keimanan kuleban panjenengan. Cuma insyaallah manabi kuleban panjenengan bisa atenten kau dien ni kekalaban syariah, atenten kau dien kalaban tak lepas atorok peraturan Allah. Leras daripun apa saya coba kisah ulama ni kitab fa'alaihi tazyinun bidhahirihil jali bi syari'atin liyanura qalbun mustala. Mun kuleban panjenengan selalu atentenin kau dien ni, atentenin tanang, atentenin cetak, atentenin mata, atentenin kopeng, lebih-lebih atentenin colok, atentenin sokoh kalaban ngiring peraturan-peraturan Allah, insyaallah panika si bakal nguatin keimanan kuleban panjenengan. Kemudian para yang nasakan iman, kuat iman, aman iman, ben sukses iman. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalla Rabbuna ala Muhammad syafi'il anam qulu sayyidillah al-badri tamam nurin tajalla alaihi salam qulu sayyidillah صلى ربنا الله على محمد شفيع الأنام قولوا شيء لله البدر التمام نور تجلى عليه السلام قولوا شفيع الأنام قولوا شيء لله البدر تمام 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 نور تجلى عليه السلام قولوا شيء لله صلى ربنا يا الله على شفيع الأنام قولوا شيء لله البدر التمام نور تجلى عليه السلام قولوا شيء لله يا رحيلا إن جئت شيء لله فاحدث به وانزل على كنز الغنى قولوا شيء لله صلى ربنا على محمد شفيع الأنام قولوا شيء لله البدر التمام تمام نور تجلى الله عليه السلام قولوا شيء لله وارعد ذمام لجيرتي علوا به قولوا شيء لله وانشد فؤادا ضعفي ذاك الغنى قولوا شيء لله صلى ربنا الله على محمد شفيع الأنام قولوا شيء لله البدر التمام نور تجلى
سلام قولوا سيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فانتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك الله الله صلوات الله عليك صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس أزكى منك صلاة قط يا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فعليك الله صلى دائما ذو الدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا محمد sebelum tenggulah ngakhireh perbangkian malam makin ketong ereng sami-sami pada atu atur doa dekat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa ashabana wa kulli shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي في الآمين. Ngakhir pematar selalu pada tanggulangan maaf. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.